Kulumak lishabile silliqa kwa Jesucristo host ibaon San Juan. Salishben kutare di shaman saqewkre tok oktinakwi ko olish Maria ak Magdala salimuklebal utkiril nak isim ilchik lipek chire limuklebal ko osa anil kwankepkwi la Simón Pedro utlihun chik solom li Jesús tiqashal rarosh ban utkoshtire Sherisile qaqwa salimuklebal utinkana kana parta shishke Lish Maria tohkwang chishkat limuklebal yo chichapak utnak yo chichapak kishkutsubri chilok sali muklebal utkiril kuibeb di ángel sakli raqeb kohkoke barkwi kihilebak li Jesús junchish holom utjunchirok At ishq kanak nekatyabak kichakokan utkishtire Shpanak shuklin qaqwa utinkani naw parta shishke Nakishtiain kishtutkisiri chirish utkiril li Jesús shakshoran abanink anash naw nakaan li Jesús At ishq kanak nekatyabak ani nakasik Chuush kresh ban li Jesús Saishchorish Maria nakaan lak ilol akwing Hokanak kishtire Kwa kwila achat kamukre chikwe barshake utla intushin shokchak Kishtili Jesús re Maria An kishtutkisiri utkishtire sa atinopal hebreo Rabuni Narach nashche at solonel Li Jesús kishtire minabay Shpanak toh makining takerik in li chukwabek At yukwan kekilagwitsi ut jireb Takekwe in lin chukwa Ut chukwa akwilaesh Rikin linyos ut yos akwilaesh Ko olish Maria ak Magdala ut koshtire blish solom li Jesús nakiriru li qaqwa Koshtia akwi chishkhoneli kikehe kresh ban Ratin likakwa
Jesu Christ. Maanin narut makopre karabas yang peliliun. Nilaot kakulirailan kakakasas ka ba Jesu Christ. Jesu Christ, maanin narut makopre karabas yang peliliun. Milaot kakulirailan kakakasas ka ba Jesu Christ. Salamat sa tuwang tapuan nakuang kakike honili sa akol siruli maun. Nilaot kakulirailan kakakasas ka ba Jesu Christ. Maanin narut makopre karabas yang peliliun. Nilaot kakulirailan kakakasas ka ba Jesu Christ.